lako nene mga nasangka tunulo panglitinan paniguan ti pangulan na urandukan pulo ala dan palilian si nene kang dilino do may manuapuan tu melolangi tulason di Batara si pamulolamba aluksan dabituna nene mga nasangka tunulo panglitinan paniguan do may Banua di Toke, domi Padang Ari Kandora, domi Loilangi Toloson di Batara, si Panglola Lamba Aluk Santa Saratu. Nenek mga nasangka tudolo panglentinan paniguan di may rampi matalong. To nasaba butu-butuan para rakyat di Kalandong, tusang roda ng tinting sangantingan payo-payo sa hamonian lapa-lapa. Nenek mga nasangka tudolo panglentinan paniguan di umay kadatuan lubu di puada ada di pualuk kalubunan. Nenek mga nasangka tudolo panglentinan paniguan di may Padang Ari Kesu. Di pualuk kalubunan di puada ada nenek mga nasangka tudolo panglentinan paniguan di may Padang Ari Sesean. Nenek mga nasangka di may kebutuhan gula tudolo panglentinan paniguan di may Kalambunan Allah. Di pualuk kalubunan di puada ada kumoko ting kasusu kumote dan sangka di mata di kalemi be do katono mote dan palilian di tonton to batami na tana sindirolindo pakan nenek mga nasangka tasi manta biru pakan todolo panglentinan panikuan panasi ro na solopan dan numalaya na kita to mapalimpa orang Korea mi mapatasi ro pasuling karami kumua na kamo ora nenek mga nasangka todolo panglentinan panikuan law pasilawiran ni pasilente belalani na sirundun na tontong silawiran silente belalan ubo pentaunan natin na ada na bala kaya tuku sangka ngalir po bumaran kumakulang nga mula kito yan ka panambalang lang kubak panalin mga lagi saladana mo kada sampai na nakabento tuwan riku na alangan lagi to yang mo ka panambalang nanti atu to mo lagi saladana mo kada sampai na lantai kulak ta kira dirulang. Kau seorang tiang mati. Tonggalan na pong mula tahu isuan na pong ating buang talina. Sa tiang bilusun na italan. Kau seorang tang sate. Tonggalan layo na tumakbo tundong isuan ba Kalandon na dominani na Kalandon. Sa tang sate bilusun na italan. Di gente,
baju-baju menggerontok lan barawa pa tongkonan nan bulana lagu posisiatin bete bandilan roko palo putih tongkonannya karutan lu iswana terkasiri mata uruna di kabangna tundurana tuntar di bolu kalau di posangka-sangkana roko palo putih tongkonannya botarura Elangan kesute, tongkaran bayuna ambon kesute semua bakalan teman-teman kebesan di batara, dikasih hidup ke mata umum di kabangnya tentang turunan tentang di satu rupanya di sute sangkaan di buah bu, ada anak lalu di nego ambulan kata nama terkau, elangan kesute. Elangan sisiande, tongkaran saudara iswana, alam balasa, lalu ina pada dilin tahu. Ia material dalamnya lalu ina bilang kemudian kepulang angkat di belitu, tanpa dalam pada dirubah terosong dari dilani, unin saudara lalu, siapa sesana mangsa udang karena ada nama malamnya, elangan sisiande, saudara. Polangan dikalate ponggarana uang boran dosen beralamba sino lebarana nimba subarana kalau ini atau natal lam paralura ulangan dikalate roko mama sate tonggarana tong kabarang isuana torjene to lili piturun asal garua walena roko mama sate ko tanda uta sa ito na mo ditanggilan nila tanggilin tanda uta sa marang di mata mo ditanggilan nila tanggilin tanda uta rete mo sa ditanggilan nila tanggilin tanda uta rete mo ditanggilan nila tanggilin langsung dekat tamata tangan tondo ko tamata lilik na padang hari lihat. Hoy lang tawa sini tuloy ng paniguan tunan na bimbala amaran lang pada hari lihat. Pelisun ni pala. Hoy lang pararate. To tuman murana to ngisung tuman mangaranggala to rata balayan seru umpolo pamenta siroro ke kage kalian makdana. Hoy lang patanu kate. Tandu kata ana barang hari lihat to maklun nulun nakalo matindo balian lang kalau palempang. Hoy lang to kalu kate. Ono wali prokopia. Alay solo. Alay membuli. Asaray. Hoy, baka mangguto te. Magmaulo eh. Hoy, orang te. Tongpeling ni sumalun na lolo kumanta may nampan na banti kalua kiti ada di kalulolon lang pada hari lihat. Tos, kaya karakayunan tak si panglot tambak pisang lewan. Hoy, lang lewan te. Tula ka matutuan. Hoy, lang mga lihat te. Tula ka matutuan parala. Hoy, buwan te. Tula ka matutuan na itong panampatan duka. Hoy, roke mga te. Tula ka matutuan na itong panantang kalupo. Hoy, kakilala ka te. Pilisod ni palay.
to si kaluli sukaran nalu kulang may tongkonan panuapuan mendene kapadangan na Landry Lewani si nenek lanna untara nakalu papatan lunggong beso ni pala hoy sao buntu te tongkonan layu kunaruan to si to di pabunga tongkon aloy ino patiri makapayo-payo tombi padang nabili na padang hari aku karuatan anak kasih datang katok hoy namanya lolo teh to unindo pa pali mga bungi di tombi banuan pelisun ni palay hoy siya kumamuda kate iya mo to di bota bunga urata balayan siya kumpul paminta si Roro landili na padang hari aku si base datulun ulo may sumalu na padang hari kanini di sana din tingin si Boko sa pendapat yang kilaliban yang juga masih kasi nila naman ibang tao si digante basta sa libang alek sa matitikan kiru-kiru sa marami yang mayang ko tangali tatay sangalina di pengkilala ira damay kapalakay dugo kapuan at bang kali na din nalubo kalagan na natuto mantalana ka uni semua mga luluan lang te tangan penplaktir pinantu manda mau pipuri sa kapali lalu tanga jadi tangan ditarang ni tangan ditatay siapa muda kate hoy pasena kumati paya sore to kaulolo te tiga mata mapadang isang akan dipilolok tiga mata mapadang ribut tao tangan dipiotingnya lah ya teh lalu lako pati itu kau rek itong gunang buntu tiro panan ku sinaran ka pilih suni pa desa pembangunan sa pembangunan oh naman tongkonan lang ite ito dikasih 5 tabunan di kabang akong turunan na tongkonan na patulabay ini tumama pinamili lang bulan bumalingin na matindo balin lang parantakan daw rin na tumano ka urangir kami kailingon tabi talinga marikorepasan eh hoy naman tongkonan layu teh pilih sunay palay tongkonan layu teh hoy saan mo tutong ko teh tongkonan layu na puro tumasay sumagpakalanduan na natumuan eh to di polondong kila na di posaw malak tilambun na wasi tangan embali nga doon ng kila menggiri kitipon ni padang ke dia dan kedem itu lapalu tutong bangkosa balatan at tamalan pada hari sangalan hoy sa tutong ko te pero suni pala hoy tama nulang te tongkonan layu na pumatong na isuan pakalanduan na natumuan eh Taurata palayan seru tompol paminta si Roro pakalaro 5 sekong pamili matatubo takilit sa lamang malalili na padang isang alay sa tamang dulang ate tapos mo yate tongkonan layu na pumaparar katuligante pangalataman gura manapa apa tabatang kali na ligante pangalataman tangkong nunto batang na ligante gura manapa apa lolorang ka na rita rumona mendang sugi mentang dia nang toro di batang di kalian tontong di kalian di kaki mata lo tampulan diri na padang risang Allah tama suaya teh pilih sunni pala solo teh tongkonan layu na manturino tong belingi sumalu na lo kumanta men nampan narante kal ageti ada ni talololo na lili na padang di base tangan solo teh pilih sunni pala bagi-bagi pemitung kay baka kamu yung kamu nasawang kamu hoy sa ulang biyote pati limbo apa nih pilih sunni pala hoy tama oto teh to bikin teh boleh masak kudu kima ariwe penandi bapak na bata-bata pilih sunni pala hoy langan tokeran teh perintah ngobrol sama kaki to penandi bapak na pilih sunni pala lihat
Topiran ulit di tahun ini kusapan kuah kualan pon. Topiran di bawah pada waktu karambau. Kota lima orang anak deh, biar suruh naik balai. Sekolah dia teh, gua limas ya. Ini lihat hotel ini daun induk ya. Sama teman itu teh hari ini posina. Kemalu teh, teh turun. Sama yang teh, biar suruh nombu ya. Oh, betul teh, tas ini tinggal dulu nah. Kama simbu mate, tinting budang. Kama tando teh, demi diroboh kayu. Kamu itu engkau kemudawan naik. Kama lanurun sangalah teh, pilih sunai balai. Loroko kabuton matampu na sangalah. Uang salu sawa engkau pada sangalah. Matalona sangalah, pilih sunai balai. lah masalah yang lain kita sangat belan lang kabayan ni kapan barang tersampai na laban ini mga nasangka teroleh dengan paniguan belang na iya kalanya atau bulak mangka dibeli untuk tanda kombong karena bisa ada barang disakta memang bisa ramai suwana anda pada padang kumawa kira terasa kumamati orang terbeli nak lalu nanti isi pembuatan apa kok dia bisa terakhir bawa kain tubuh menjalin tubuh baru di sana mikir hilangan si koi mereka tumbang dah juga si nenek tumbang dah tu begini tu mak gulung kalau kita apa nak lepas atau mau tangkil serang kalau kita tutup lepas satu tumbang dah tu siapa yang kota na tahun ini dalam bahasa Allah ini atau di dalam bahasa Bung di betulan atau di Bamadilin kok kalau dengan randan batu deh ia mau di berondong nakana di bahasa Allah dalam bahasa besar Allah ini atau Allah bangga di Belindo nanti gente teman orang boleh pun manusia kah kudu malu kok kalau ada randan batu deh paling gila yang laku deh Lepas itu ada di mana ni? Saat ulung malam benar ni. Bagi apa siang dari nanti ni? Buat apa orang akan ditadamkan ni? Bapa segala di bawah ni. Langkah barang yang di pengeran ni. Di barang yang di salos ni. Ni taruh kalau nanti taruh mulipu ni. Baru memang orang betul ni, lupa dengan ini mengalah. Sana mau orang sana malam nak lagi mana ni sana ni, lo keisian di sana ni, bawa orang di mana kiri, urang orang di bangnya, lo orang orang di bawah. Bang kira-kira dalam dia, bang kira-kira ya. Bang boleh dalam dia dikala ya. Sarung dalam dia bangala ya. Ambil betul dalam dia awan ya. Tangkira dalam dia untuk ya. Banggain apa? Banggain apa dalam dia apa? Bangkailan di Salwe. Bangkailan di Lanti Bangkaya. Kiali Allah yang jadiatungnya. Kaptulan di Buntaknya. Talibaran yang di Wokinnya. Sanggamatua Sabatilangnya. Dilang. Pada
dito nalang naman ba doon namin pay na ato baton na di nabone tulang na mantin persen na nabo ko mana ko proseso niya ulay na wala dito niya ulay na dito niya tadi orang di Rosario para tindo laman tadwa sulod na lang ida tangkil lapig na tangkil ida na sila kami si Kabantan. So para tindo para kabutan gol natin tangkil lapig na tangkil ida na sila kami si Kabantan. So para tindo sa gol na ida tangkil lapig na tangkil ida na sila kami si Kabantan. So para tindo para kabutan gol na tangkil lapig na tangkil ida na sila kami si Kabantan. Jadi sungguh mo ki palilingkanan karasapay na alaka baka na lembang itu yang tak panapalang alaka pintu tuan libu na natuara makalantangan na langi lami masih bukan sama para na batara kumua kama buang matu datang na langi buang sampah batulali kan masuang kan atau buanganan pora kami wis sapin nanti dikatakan ataksan gori-gori din na si upa ki paraya nasundul lang alolo pada upo pendaw na natin diyon na pasarakasan te tangan lindo saraka di rudulang bulo nante tangan na tondo kalante dayan ng tuwa balo kumuha din na si upa na po upa paraya na paparaya na poketek kibulan na pa nang lante tangan na tondo na pulangan ni lumpa-lumpa na papanaungan lante dayan ng tuwa balo lili na pada narigiyak Pagkamasian na keluar ko pagkasingan apa dole itu kuatabe la ko kita nasulanasan ya ini berisi sudah bintang pengape Daniel Sandi ini sama apa ya? Papa tua dulu. Jangan dihabiskan bulan-bulan Ini cheese dulu cheese. Agak-agak nih. Lain makalo Atau ada banget kami tak. Neta to dita. Ne Brian ne. Tua pendeta, tua pastor, minti uko miki piketabe, isilele ke miki pesimani, ya tela kipamale, lalu lakona seksi, pako, yo miki dalam bida ko yo. Hei, kita panitia. Ben,
setoperenge. Hoi ketua satu Hoi ketua dua Hoi ketua tiga. Apa yang di sini cantik? Hoi sekretaris umum. Benedetto. Hoi wakil sekretaris. Apa sebelumnya? Seksi wadah, seksi dekorasi. Oh ya, itu protokol mangkamaninya. Alani. Apa? Hei pos di pantai. Oh ya, air bersih deh. Oh, saya sudah pengasen toh. Oh, seksi angkutan teh. Apa tahu? Pompika, Beni, Ponggeral, Pongenji. Oh, misa apa? Adi pada misa rangan ini misa apa? Seksi penerangan Oh, ini dia dong si baso sistem tanet. Sistem pasti baik tahu aja. Napa? Pamara kate. To mawado me. To mamara kate. Mare mata. Toma shooting deh. Oh, toma shooting alay. Yuk. Toma dulon nih. Beni dadu atau toma dulon dadu. Oh, alay dia toma dulon. Ya, bisa. Toma dulu toma apa pangan Beni dulu toh. Demo seksi air nina perangi. Surat deh. Hei toma suntik deh. Oh, kau pura. Kau ya tu tak kita sini. Kalau saya salah. Así. Ella dio de la masi para una varena torno.
Ngite Pangulo Salwe. Kan dia tongkonan. Ate lalu kampung Basye. Ate lalu kota Kaluku. Ate lalu Kobone. Ate utama Lebani. Ate na misa lalu ke Sudinding. Angkat. Ate na painde. Rokok kendenan. Topangi. Oh iya, lalu rokok tak boleh mati, misal. Tama mukumi alai sisi kita tanene. Tarama Solanasang kipamali ke do Pangulo ke Ampangwasi. Jadi ada ke Ampangwasi wakil yang doesra. Dak minggu kumwa warna pengalan Nora. Yan na lang yung pemerintahan kiwa asisten. Atau mudah bisa asisten. Karena kebetulan tak ada, aku pilih. Jadi pemain muda. Hoi restoran TTE. Hoi Maria TTE. Hoi Pakulian TTE. Hoi Ayo TTE. Hoi Bakka TTE. Hoi Kiki TTE. Oh nanti orang itu nalai. Sabani Sige na. Tinitik. Padahal hindi kapudakan na eh. Hindi kapudakan na eh. Jadi yan niya ito, niya na abo, misen nalay kuku na, yan mo di menandakan kumwa, benar-benar nakamali. Oh, sa atin na, yaman na siya ito siya. Kanina pa naman eh. Oy, tumag ke. Oy, rata malik ke. Maperangi komite rokona boone mi hayati ta renungkan ni Solanasang tu mintu paapadadin na pumapali. Jadi ate ito daji do yo may pumapali tu di sana anak kalodoran na supaya tatandai Solanasang Yamo tu sama pulo na dibuang na tambuk tu talu apa batonan na nikwa dibuang na tambuk
mintu kita tandai berarti dia anak tangnya darah dagingnya susito tu di sana darah dagingnya jadi ya tahu sama pulau di sana mau sama pulau tamu siunu karena pengakuan nakui masyarakat nakui darah buku nakui tosiunu jadi ya terkona bonen laku pamale mate tahu jadi sama pulau talu jomai pengopali oh ya tu anak kalau dorangna darah daging ya tahu talu di sana dia lanak pertama kali diangkat tamu-tamu na pengopali yang tu pak anakan langsung jomai 4 tahun yang tu pengopali yang ke anak pertama woi pengsipa teh namanya Nek Sumari ya teh Nek Sumari matumbay na diangka mula tamatambu kitanday na yung may sumber Nenek Todolota to kumua yakin na totemo di sana humas hoy na sumari te ya duka te lodo ya to na dolona den tu tau di sana sariliang ki sepu yan na totemo toy ATM ten na tangke sepuna yan na din na lamang papangan sa baraan na batu sununa na kabeto si puko putatwan ni terarabukungku ya masang lodo te tapi tamanang lodo te jadi ada pengasipa napukali te mikirwarga pira kumapabarani rinni na garnapan na pengasipa pengpali usana di Polres Sumanga sa anak panakan na langsung niya panakan na langsung jadi mo inagay sa barangapan na tayo masalah kenalang binasang kenala susi to senga tapi ito na ibitay na asanga po nga matan na yan na yan kutira yung YouTube na lulo waya di sana to dikecilkan tulang di sana masado nenek nah ya juga kita lainnya sejarah batu informasi terakhir nenekku ndokku neerin tu di dulu teken to na dolona apa nakuha kumwa den tu adinku ko bine kumwa layala sauran ni kulang bidukan dia may tawa kampung mati po bine tetap taran na giroba-roba kurangnya jadi ate kami hindi patwa kikuala kipada ba kami padampingin na ndoki kami hindi patwa terutama kami bati na ebite
Kira-kira yate tuku papisan lako kita solanasang supaya tarapa yan limurai mo to mailang robay o koran ni hidupong kami sa atin na ambisi tayo nila ikinibite parengye
sereleng lain lagi mau mak kapuaka. Jaga kule. Di Karambau. Sangat dari Budi. Iya betul. Bukan Rengki, bukan Alex. Sangat
Wala na siyang kumay. Ya naman kausero lang te, may bito kompor ni. Dali mo.